Padalo fai Roma paanga ni putai ngor tayau ya tato sina me otam sina me tun o mai le tala sai ga sitasioni fai fato a ole fai fato a ngale ona na masani la ba yo lo ile tayau le sutona ia ona tapena lo le wana fu fai le nga wala market ya mar 10 kilomita le mau o no fuanga o ye fato anga fai fato anga le ia male vai ngolo ye le market fa pe ona pata woi fu fa ile le o lo ile si tayao ya o tonu lo ile fai fato anga le ia o le fa pe ona ngai e fa mutu le asin fai foi pe tanga le asini ma la ulunga fu fa ile le ya o le mena tu e o atu le asini no fuanga e fai ai pe fatau e fu fa ele le ia o atu toia ta puni le market ona ua fa solo ina matua le soi fu le asini ona fa pele o le manatu le fai fatau se pe o tau ona fa lalo la man la wasi ua fai si matua le asini ai tau ona to mai se si man tu mana tu fo ele fai fato ia ia lo fatele le nasi tonu lo mana tu ole alu ele se do hotel na velo na manu fatu tu wai ala watu tangata la fo ele lapis so stai mi ala watu tangata la fo ele lapis i matanu mi ai atonu e mate ai na nasi e ona fa pe ona fai alolo fai fatoanga ua eli le lua tele lava e ona lafo lolo i te tonu le asi au le mena tu ua te i fai fatoanga kilo atu le sitaya o le laisa vali mai le nasi na matua maufa le fai fatoanga pe fa fea ona ola nasi ma le leino le fai fatoanga so se taimia o atu tangata lafo atu le lapis ia ona lu le tino le asin tu ai lunga ia o mea ai o meu mea ai fo io to enga ia ua no wale mea ai le asin ia fa pe ala va ona aluangi i dunga le lua nei ma wa ia ma ve ma wala uma fa ia ona to se mali le asin i lona fale sambo fa pe na uma e o langa ma soi fuanga le tatu te o lai te lei o tangata tau mawhai e eni le lua e lafo tātou iai ai o le whautua ngala vai aua ni avea mea vai e le peti ai lou tau mawhai ma le sini o lo e wha moe moe iai ai wha moe moa ma wha moe moa wha moe moe i le atua e maua ai lo file mo soifua ma ia manuia